Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita han ikatulo nga Domingo han katuigan. Ako si Joselito S. Diloy, katekista han Santa Rosa de Lima Parish. Para han yana nga gospel power hawaray-waray. Hinigugma ko nga Teofilo, damo na in nagtalinguha in pagsurat. Han mga butang nga nahinabo din hiya aton. Igin surat nira ang tanan nga igin sumat ha aton, hadton mga nagpakakita hini nga mga butang. Tikang pahan tinikangan. Hadton nagpasangyaw han mensahe. Sanglit, harangdon nga Teofilo, tungod kay ginandam ko hin maupay an katukiban hini nga tanan nga mga butang. Tikang han irat tinikangan, minaupay ko hin pagsurat, hintulid nga sumat para haimo. Binubuhat ko ini base hibaruan mo ang bugos nga kamatuoran. Mahitungod hadton mga butang nga igintot duha imo. Binalik si Jesus sa Galilea, nga nakadahaiya ang gahuman Espiritu Santo. Nahibantog ang sumat may tungod haiya, didahito nga katunaan. Nagtutdo hiya haira mga sinaguga, ngan gindayaw hiya han nga tanan. Ngayon kinadto Jesus sa Nazaret, diin hiya nagtubo, ngan sugad haiya na batasan, kinadto hiya sinaguga, haadlaw nga iparahuway. Tinindog hiya hin pagbasahan kasuratan, ngan iginhataga iya ang basahan ni manarag na Isaias. Ginbuklad niya ang linikid nga basahan ngan amo ini ang iya nabasa. Aadiha ako ng Espiritu han Ginoo, kay ginpili ako niya hin pagwali han maupay nga sumat ngadtuhan mga kablas. Ginsugo ako niya pagpasangyaw han katalwasan ngadtuhan mga binihag, ngan hin pagbalik han pakakita han mga buta, hin pagtalwas hin mga tinalumpigos, ngan hin pagpahibaro nga inabot na ang panahon nga tatalwason ng Ginoo ang iya mga tawo. Ginlukot nga haw ni Jesus ang linikid nga basahan, iginhatag han pagteripig ngan lumingkod. Tinutok ka iya ang nga tanan nga tawo ha sinagoga. Nagtikang hiya paghimang raw haira. Natuman niya na nga adlaw ini nga bahin han kasuratan, samtang hinbatian niyo ginbabasa ko ha iyo. Ang tulo nga pagbasa hini nga Domingo, marig-on nga may kalabutan ha usa kag usa. Ansyahan nga pagbasa nagpapakita handaan nga panahon han sinurat nga balaod. Ang mga obligasyon han Israel sugad nga igkasisangkay han Dios, hakauyunan, iginsasaysay ha balaod, ang pagkamatinumanon ha balaod, amo ang pagkamatinumanon ha Dios han kauyunan. Kundi ang kasaysayan, nagpapamatuod han pagkadiri nira matinumanon han Israel. Han nasantop nira nga ang pagkabihag ha Babylonia. Amo ang resulta han diri ka matinumanon, ang binalik nga mga bihag nga ginpangunahan ni Esdras ngan Nehemias. Nagkompromiso otro haira kalugaringon ha balaod. Haluyo nga bahin, ani kaduha nga pagbasa, naguhulagway han bag-o nga panahon ng Espiritu Santo, ang gahom nga nagaaghat hin pagkaurusa ngan sinodalismo ha komunidad han Korinto. Nganan ebanghelyo nagpapasabot han pagbalhin tikang hadaan nga panahon ngadto ha bag-o, tungod kay iginuhulagway ito han Mesiyas nga puno han Espiritu nga nakan niha pagtuman han balaod. Ngan ham mga propeta, pinaagihan mga kahingpitan han gugma.
Amo hiya ang nagbubunyag upod ang Espiritu Santo. Ang balaod nga ng Espiritu diri na kontra hakag usa kag usa. Kundi bisan kun ang balaod usa nga eksternal nga giya, ang Espiritu nga iginbubu ha mga kasing-kasing han mga natuo, nagigiya haira sulod uyon hakaburuton han Dios. Ginoo nga Jesus, himuwa kami nga padayon nga mahunahunaon ha mga paggahinan Espiritu, ha sulod namon kayan pagiging masinugtanon ha Espiritu, amuan bag-o nga paagi han pagkamatinumanon ha Dios han kauyunan. Amen.